गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अंडर ब्लॉग। एंड गाइस आज मैं फिर से आया हूँ हमारा जो वेजिटेबल्स गार्डन में, क्योंकि आज हम जिंजर को फार्म करने वाले हो इसलिए। और मम्मी पापा तो ऑलरेडी आ चुका है अर्ली मॉर्निंग में। सो आप लोग मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहना गाइस। एंड let's go to the place and I will show you everything how we farm a ginger. Guys, you can see here how we keep a ginger in a line, and after keeping a ginger into a line, पापा ने जो मिट्टी को उसके ऊपर में दे के लोड कर रहा हो अभी। तो ये है लाइन में, so आप लोग देख सकते हो guys. Mom also doing this process line to line keeping a ginger, and this side also doing same process. Kuliah sekarang, hai kiri gisu na, hai kiri gisu oh, Jadi sampai kiri ampe kiri man kore, bera ota. Jadi guys, nunggu man kena, bahaya kasih kayu dong. So guys, now I'm coming here to break a ginger, and I will show you guys how I break a ginger into small pieces. And guys, मैंने जिंजर को ले लिया है ब्रेक करने के लिए, और उसको ब्रेक करने के बाद मैं उसको साइड में रख देंगे। देखो मैंने स्मॉल स्मॉल पीसेस करके ब्रेक कर लिया है। सो जो स्मॉल पीसेस है ना उसको हम करना है, तो इसलिए। So guys, I'm also trying to farm a ginger. So I'm trying right now. Let's see I can or not. Yes, sendiri. Keep nicely. Okay. You also keep nicely. Yeah, I must keep nicely. Madrasa bahasa ko. Bahasa also English woman. She also can speak English. I cannot talk to her. But also something also you can. And that's good. Tahu kasih kai tu, kasih kai bekai. Ya kasih abu bayi musia na kata itu. With what curry you have breakfast, sister-in-law? Tadi dalok. What dalok? Samsata dalok. Tasty or not? Tasty only. Tasty only. And Tasty. for what? I cannot understand. Mahal tak? You cannot understand. Today, if you get money, then you buy meat and eat. Okay. Okay, yes, yes. Yes. Sana siya makan. So guys, tabuk ko samung so lebih dong ko. Ko. Acha. Funugan guys busuk hoite busuk jora
saknak engko mane hasin kainai abang phunu gan no ge nok tong dian logi wo ang phunu na do ang phunu gana koita line kainai te busuk jora kolok busung simit busuk abo jatang phunu nai ke nok nai tong di busuk line kai sungnai 1 2 3 4 4 lines do 4 lines nge gora tagbo tani tong na ko ko kolong mahakal nunu hurka borok ayang ko tagbo kang punung nai ze ot khai chuk lai no simi no hasan kai jak sinai nge koi lai no kai ni ya oro nge koi ya tan sak nai so am ba de nge ta wang khang bi tong go thay chủ đó thay đi à thay mà cái này trong cái cái quay bò thay bây giờ có thay bạc bộ bài bạc thái tổng có cái hai tăng thì để chắc kia rồi lại thay cái số khác cái này so 이거 너무 많잖아 이게 이거 봐 하게 배를 보내 룻 가나 그렇게 거 버스니 어제 아유 하신 가면이 하신 가면이 버스하고 나보고 하던 거 아니니 아버 하 어로 누구리 나자 가지 요 가지 그냥 guys nok to nukui man khana na ang nong no phunu gi pai be kha besuk jora kai nai koi line kai nai am phunu gi pai kha so guys norok bo kai na musung gi tong khai kai ma no obo hai ke hasin onek no profit khayo hasin kai mani ko nang tam hanai kisa bana ta so di year to year nang kai pula sa nang kisa sakai phano next year ro nang gila busli man nai ge man kai ge tai so kai fi de na ere thango hasing to kai khai ge no ge onek no mane ni bagi kaham rang puisa ni bagi bo onek lama ongo so ha bono ta ge guys tai bo kai nai to mo sina bar o bar pan uklogo je jaga khailam to mani aro ge thapek mani kai nai thapek bolte thasora dehin am kai ta so guys nge ko sorry ang kapik sak tesin thang nge ko ro moso tong moso agi ni nok nukhna ano ani agi ni video rok nai ke saima nai ang moso kai ko moso khak mani rok o bari wo no phai khak payo moso moso bilati nge obo tabu bo tong khoi ko o moso ta bo tong kho gilama online ma ru na tong bo ayang yang thuk to ayang thuk tong bo ge hapono mosu kutal te sakai finai o feel je among no phone ko aro bokai finai ge am tinota tanong nai tong to moso botai sokomor lia bo thai tinai taklayo teisa abon lag o iko tabukhe iko tiffin ro phaika hasing kaine lengjak tongbai khenanga bong banta tiffin ko fridge to dajak ko obosible ruti buslai o hasin kaine rok onek bodra bor muri rok saya urom rok saya hamon bangi bang inge guys tabo inge tisa kaile final lengla bai kha lengla bai ya kon so angke iko tabok asukak iko garing go ni garing tai go bo sumleng lela wo ro no okay ang bo kisa kai ya na tabok ang thangle So guys, now I'm going to work again with them, and just in front of me you can see here guys there is a lot of cow dung, and you know guys, cow dung is very useful for vegetables farming. So for that we have to take this cow dung 2 or 3 cars. And guys, from this side we have completed some lines, but some lines are still left to work. And now we'll be doing from here. This line's not too much long, it's a short one only. I think there is a 4 lines. Yeah, there is a 4 lines but short.
abo ke bupang ranai dolo ini sinara bupang rariwo jadi bupang rabai se lok kila kan ya baca hari hono harus simthaya wah niko masa naiko sana musungan banse nai bisa li aro bathai jagle ko eta hinke tabu ke ko o je hasing line ke rojago o je bosta wa hakrida hinke tai toki be ha mix botong do aro hinke abono tabu koro load khlai dinai ta oi bo khlai thongayo tabu amo khai dibasei oksa ngala khai kam ke khai ke mau khlai thongayo. And this is another one step in farming ginger. इसके लाइन में देने के बाद जो बस्ता में सॉइल है मिट्टी है उसको ऐसे करके लोड कर देना है. So hinke guys ang tabo khai no thangsinai no thangai ko tui rok mai hegena tui rok dai fin to chok bai jang no kha thalik ko tango abrok na haigena hinke guys no ngai to mian blog no so ya woi so guys no kan ei ko hasin paisa ora rok lut khai na dong ko tebo onek kam to kila basa bokore di mana ta nogo mikideng tong hinge rang rok pusok ya school fees rok dani hinge oron hojen ori mano arang ke hinge ni kan mong hoje kan mong jumut to oron hojen ori mano hinge kai baksa to extra work extra kam bok khayo ta kan jibon kon tisita khayo ni asake khayo ni hanya asake ta tong bai guys asake khayo hinga no mikideng kai di no kan gini rok ta ka tong hinge je mikideng kai ni rang sep ko arang bai ken rok te on sam klai no hinge abono ta sudu sakri ni rang no sini no asa wuni tong hinge kai pulok tong la guys so abono no na ko besaro ke rok kolo kai di am sama no ke rok ni future bright in my so guys. So guys, tabu ke rest time ke bromo tikin rok tabu sare digena. So guys, now we are having some tiffin, and after this we'll go for walk again. And guys, हमारा बहुत सारे काम बचा हुए हैं, इसलिए मैं ये टिफिन खाने के बाद I will be going there with them to walk. So guys, I will be ending my videos here, and whatever I can show you, I'll show you in my next vlog. So guys, don't forget to like, share, comment, and subscribe if you are new there. Till then, take care. Bye bye.